amadosiye yakiriwe yose y'ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo ndetse n'ivangura ndetse no gukura amacakubiri muri iki cyumweru cyo kwibuka kuva ku itariki 7 kugera ubwo ndavuga imibare guhera ku itariki 7 kugera kuri 13 na amadosiye 82 aho amadosiye y'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo yo yonyene 76 amadosiye y'ivangura no gukura amacakubiri na 6 abakekwa bose rero abakekwa muri ibyaha bafashwe ni 87 aho tugereranyije wenda nko umwaka 2024 no mwaka 2025 amadosiye 2024 yari 52 aho ubu ngubu twabonye 82 amadosiye y'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo umwaka ushize yari 51 ubu ni 76 ayivangura no gukura amacakubiri umwaka ushize yari dosiye imwe ubu ni amadosiye 6 abaketswe umwaka ushize bari 53 ubu ngubu 87 urumva hagiye hiyongera hari